Koliko će zapravo veštačka inteligencija da zameni profesije? Pa to mislim da je, recimo, velike strahi i velike anksioznost zbog toga, kao i sve velike tehnologije, apsolutno hoće. Međutim, također je tačno da će da se otvori gomila novih profesija. Tačno je da će da zameni neke bazne profesije koje u stvari treba da se zamene. A koje su to nove profesije? Ja stalno pričam o tome, ne znam, uopšte ne mogu zamisliti. Pazite, nova profesija je ljudi koji je konfigurišu, koji komuniciraju s njom, koji znaju kako da je ne kontrolišu, kako da prenesu na najbolji način šta hoće da... Najbolje znaju da se najefikasnije, najproduktivnije radi sa njom. To je uvek bilo tako. To je bilo i sa kompjuterima, kao i sa veštačkom inteligencijom. Dakle, u ovom slučaju to su ljudi koji će da budu u stanju da napišu, recimo, da komuniciraju i da interaguju sa veštačkom inteligencijom, da napišu knjigu za 2 sata. Dakle, to mora da imate znanje da shvatite kako, pošto to sad se znanje u svetu ne zna. Dakle, to je sve cijelo polje novih zanimanja, dok će one bazne stvari kao što su bile, da budem iskren, popunjavanje formulara ili takvih stvari koje uvek bilo deo, nažalost, birokratije. To će nestati. To će nestati.